Siyabingelela nasihlobo esithandekayo sizamukelana kundawo zonke lapho likhona. Sibonga uNkulunkulu osivumele wasinikeza lona lithuba lokubana sike sime statiche ngokwelizwi lakhe. Namhlanje sikusfundo setshumi lambili. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo. Ngizanxusa ke izihlobo zami lezi enlazo ubana balibingelele labo baziveze ubana bangobani. Ngiyalibingelela balaleli ababukeli ngegama lenkosi ethu Jesu ukubana sihlangane njalo esifundweni okhulumayo ngumfundisi Ndebele. Salibonani babukeli labalaleli egameni lenkosi. Sibonga ukuhlanganiswa kusona isifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi ethu Jesu okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje siza kuba lethuba lomthandazo kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Msindisi othandekayo sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinike lona kubana sifunde ezwini lakho. Nxa siza kufunda ngokukhonza, sengathi ukukhonza kwethu kungasala kungafani. Siphathise ngesiqu sikaMoya eNgcwele, usincedise ngendlela emangalisayo. Ngelihle igama lenkosi ethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga umthandazo. Namhlanje isihloko sethu sithi sona ukukhonza okungapheliyo. Ukukhonza okungapheliyo. Sake sitatiche sike sizwe indaba leyo yokukhonza. Nxa sikhuluma ngokukhonza mfundisi Dube sikhuluma ngani? Ngiyangithi nxa ngikhuluma ngokukhonza ngilethele umbono wokunanzelela ukwenza kwenyamazana esiyifuyayo inja. Yes. Inja ilokukhonza okunye okuhle ukuthi ngabe kuthiwa sakuthatha sakusebenzisa ngabe sikhatshana ukukhonza uNkulunkulu. Inja iyenelisa ukulandela umniniyo. Angayikhuza ehlala phansi iyahlala. Angathi kayibuyele iyabuyela. Nxa ukuthi umnikazi uhambile bangenisa umzila iyawudoti ziyemfica. Iyalandela. So abanika igama lokuthi ukukhonza ngolimi lobhala eBhayibheli uCaleb lalo lisho okufana nayo. Babe khangele ukwenza kwenje ukuthi yenelisa ukulandela iziyefika endaweni lapho kulomnikazi ngoba iyabikwazi ukuthi uhambe la. Ukukhonza yikulandela usenza lokho umniniyo akutshileyo ungaphuma emzileni. Right. Silomcabango nalo ukuthi simele sikhonze silandele lokhu umnikazi wethu akutshoyo singaphumanga endleleni. Sicela nozusibalele indinyana yokwaziwa ngekhanda 104 ivesi 33. Verse 33. Ngizahlabelela kuJehova impilo yami yonke. Ngizahlabelela indumiso kuNkulunkulu wami lanini nxa ngisaphila. Sizwani lapha sihlobo esithandekayo. Kundinyana leyo kwaziwa ngekhanda kuhambelana lesihloko sethu. Uthini ngenxa ngendaba yokukhonza lapha? Nginanzelela ukuthi ukukhonza yilokho esikwenzayo ngemva kokunanzelela lokhu uNkulunkulu abesenzele khona. Kusukela enhlizweni kasibanjwa ngamandla ikho sithi ngiza kuyihlabelela inkosi. Nginanzelela ukuthi kukhona uNkulunkulu asenzele khona okusidonsela ukuthi sigcine sikhonza. Ukukhonza lokho solongu siphila kufanele sikhonze. Ngwenya, nxa ukhangela uyihubo lika 116 ivesi ngo12 uyabuza la uthi ngizomenzelani uJehova ngokuhle lokho angenzela khona. Sikuhambelana lokukhonza singakuhlanganisa sixoxa indaba yokukhonza. Uzwani wena kukhulunywa ngani la uqathanisa nelangokukhonza ntombi? Na uDavida ukhangele emuva wabona uNkulunkulu izehlakalo adlulela ekizo. Wabona ukumthethelela amenze khona ngemva kubenza isono esesabekayo. uDavida besezibuza ukuthi kambe ngalokho uJehova angenzele khona mina ngizambonga ngani? Bese kusidonsele kuthini alwa singabuyela ezimpilweni zethu sikhangele emuva sizabona ukuthi kunengi umlimo asenzele khona ebesingeke sazenzela khona okudinga ukuthi thina ke esingabonga ngakho uNkulunkulu ukuthi sise udumo silusa kanjani ngokumkhonza silandele intando yakhe sihlangane simdumisa ngalokho abesenzele khona. Yebo, siyabonga ukuchazelwa le ndaba. Indaba yokukhonza iminjani? Izigaba zokukhonza ziminjani? Kukhonzwa njani? Mfundisi Siyabonga nxa usiya kuhubo lika 96 zakuthola futhi phambili lapha. Uyaveza ukuthi ukukhonza
kaso kufike church ume kuphela kumbe uzidlalela kodwa kulezi zinto omele uzenze right kuyakhonzeka ungikhaya uyakhonzisa kodwa kumele ukuthi sinanzelele lokho nxa ukhonza ikhona 96 lithe liqambe ukuthi kumele wenzeni lapha ngifuna nje ukuthi ngikulanze okwakuqala uyahlabelela right umuntu ofika echurch ungabona ufika uthule awukho enkonzweni right ngoba vele ebandleni kulokuhubwa kwezingoma lokuhlabelela ungahlabelela nxa ukhonza uKristu ulothuma sinike lona kumele uyememezela udaba lwesindiso ebanye abantu kumele uchumayele kumele ufakaze right so ukuhlabelela lokufakaza kuyikukhonza ungaqeda khonapho letha umnikelo kuThixo kunjalo ngenye indlela nxa usithi uyakhonza uzahlabelela ufakaze ubusuletha okwenza ivangeli ihambe ungaqeda khonapho ukuvesi ngo8 kanti sithi yetona ubusumkhonza kuThixo so ukukhonza yikwenza konke okuletha udumo enkosini ungachilo kukodwa ungayenza okunye uchiya ngoba konke kuthi ukuthi uyahlonipha uyazehlisa uyaphakamisa ubukhona bokaNkulunkulu empilweni yakho yeah siyabonga ukuchazelwa la so ukukhonza ayisikho kuletha izipho kuphela ukukhonza njalo akuphelelanga kungela zipho angithi phela ke sichazela kukhonzwa njani sikhonza siliqula kuyakhonzeka uwedwa kukhonza kuminjani kanti kuyakhonzeka uyalakho ukuthi umkhonzi uJehova wedwa right uphinde abadala bathi insimbi ziyalolana kunjalo bese kudingakala ukuthi uyehlangana labanye labelane lokhu uJehova alenzele khona bese likhula ekukholeni ngoba ukukhonza kumele ukuthi kuchiya umuntu ekhulile kumanzini uNkulunkulu lekusondele enduze kwaNkulunkulu hey no sithini ngalabo bantu abathi mina ngizakhonza ngedwa mina online ngilakho konke kulama powerful preachers kuphelele yini ukukhonza uwedwa efoni sinanzelela ukuthi ukukhonza okupheleleyo kupheleliswa nxa sesihlangene labanye sikuqala ngemakhaya singakukhutha ekutheni sihlangane labanye singaqalanga munye ngamunye wethu kakuphumi kahle so esikutshoyo kulesikhathi sokukhonza uwedwa right siyakhuthazana sihlobo ngoba lempilo yokukhonza uwedwa uxhumane lezulu amaHebheru 10:25 uyala la uthi futhi lingakudeleli ukuhlangana kuwe kuqhakathekile ukuthi sike sihlangana abawuthi ngesikhiwa i-communal worship sikhonze sindawonye siqinisane angithi phela sizaba ngamakholo angcono mfundisi ngimefundisela khona lapha eBresu umkhulumile nxa usiya ku22 uMakhubu verse 25 uthena ngiza kuyidumisa inkosi right ngiphakathi komhlambi ngiphakathi kwabanengi right so kuhle ukwazi ukuthi inkonzo iyabikhona enhlizweni yami ngingikhaya right kodwa kuyahlangana kuqhakatheke ngoba lo Jesu kazangazalwe abimela wazalwa phakathi komhlambi phakathi kwebandla lezulu nxa siya kule siyakusindiswa ngamunye wethu kodwa sihlanganiswa siba libandla so ukukhonza ngingaqalisa ngingikhaya sihlangana sindawonye uchilo umfaka ngwenye ukuthi bese ngithola lami ukulolwa mina nxa ngilesipho sokuhlabelela angilaso sokukhuleka kumele ngeke ukuthola kwabanye abantu sesihlangene sesizinsimbi sezivutha ngibuyele ekhaya phakathi kweviki sengisebenza siza konke kufunde kwabanye so kumele sihlangane selokhu uThixo kulayela ukuthi kufanele kwenziwe siyabonga kakhulu so zihlobo ezithandekayo asibe siyafunda ngithemba kuyasiphathisa konke khona lokho mandlo asikhangele ihubo leli elika 134 ihubo lika 134 verse 1 Dumisani uJehova lonke lina zinceku zikaJehova eliqhuba inkonzo endlini kaJehova ebusuku phakamisani izandla zenu endlini engcwele lidumise uJehova sengathi uJehova umenzi wezulu lomhlaba angalibusisa eseziyoni ithini verse le ithi kukhonzwa ngapi umphumela wokukhonza uyikuyini njalo olobe isifundo uhlwathena kuphakathi izandla sisesentuary alright isentuary indlu yokukhonzela esingathi nakathesi ichurch esingena kuyo indlu yakhiweyo so ukukhonzwa sihlangene ndawonye kungenzekala sikakhi ichurch asilamduli wakhiweyo singahlangana phansi kwesihlahla silibandla likaThixo senkonzweni so khona ukuthi siphakamisa izandla akutsho izandla kuphela lezi ukuphakamisela inhliziyo yakho lengqondo ukuba kulokho kwenzayo yikuphakama sisiya kuThixo sikhonza
so kuthi nxa sesingena enkonzweni kawubuyeli ngekhaya ungalalutho akuvumi umuntu obuye enkonzweni ulesibusiso asithola kuThixo ngeke ngisibone mlaleli ngeke usibone kodwa kuyahlangana labanye kawusalofana uThixo uyabe khona ngiyayithanda ingoma yabasabatheni nxa sesihlabela sisingena lapha kusiyajunyela ukuthi nyathelo nyonyoba inkosi ikhona so lapho kuhlangene khona ababili abathathu uthi ngikhona uJesu so ukuhlangana ndawonye kusitshela isibusiso mlaleli lombukeli akuye kwabanye uzathola isibusiso akuvumi okutshoyo Dube ukuthi sibuye sithi siyakhonza usuku ungabusiswa hayi akuvumi nxa sibuyile uyabusiseka angithi phela right siyabonga kakhulu asithatheni indaba yokukhonza ngendlela esimele siyiphathe ngayo sibe serious ngokukhonza ngoba kulesibusiso sihlobo esithandekayo siyendlini yenkosi abanye babe kuthatha ukuthi kumbe sokuyikuphakamisa izandla nxa kukhonza ukuthintila umfundisi asiphakamiseni inhliziyo zethu zibe kuJehova kukhona lokwengeza laphana iye ngwenya uNkulunkulu esimkhonzayo sikunanzelela khona ukuthi uNkulunkulu ophilayo right ye ephila enjalo yikho phela ebusisa uzathola ukuthi abantu abanengi kulokunye okuningi abakukhonzayo okuphambene lomlimo kodwa abasithola isibusiso esinjani esithola njengoba umfundiso esechilo ngakho ke lathi kumele ukuthi nxa sisiyakhonza singahambeli ukuthi ngoba ngekhaya abathengi ihambe kangihambe ngile njongo yokuthi ngiyedumisa lowo owangidalayo ngingahambi futhi ngile njongo ukuthi ngiyethola isibusiso ngoba ngeke kusibona kansoze mphinde ngibuyele kodwa ngihambe ngisiyamdumisa ngenhliziyo yami yonke nxa sengikwenzile lokho uNkulunkulu in return uyaletha isibusiso asilungiselele sona kusukele kuwe ngendlela leyana yenja leyana esike sayilethela kube lobudlelwano angithi phela mandlo ihubo lika 18 uverse 1 lo 36 verse 1 113 1 singabala nje sike sikhangele ukuthi lapha kukhulunywa ngabakhonza abanjani uthini 18 verse 1 Ngiyakuthanda o Jehova mandla ami then 36 evesini linye lika 1 Ngilenkinga enhlizweni yami mayelana lokuxhwala kwesigangi kakukho ukwesaba uNkulunkulu engqondweni yaso right ungathola 113 ngamavesi singabala singazibalela ngemakhaya lo 134 verse 1 lapha kukhulunywa ngabakhonze abanjani usufike kubani 113 yes ngayibala layo verse 1 Dumisani uJehova dumisani wezinceku zikaJehova dumisani igama likaJehova yes 134 verse 1 to 2 sicine ngalawo 134 yes verse 1 and 2 Dumisani uJehova lonke lina zinceku zikaJehova eliqhuba inkonzo endlini kaJehova ebusuku Sizwani lapha sihlobo zami kuyini sikutholayo ukuconjwa mpikitsha onjani ngabakhonzi lapha ungakukhangela nxa usuka uzichronicles zakuqala lapha ngo9 verse 23 kusiya ku27 right kufitizela ukuthi ngesikhathi uIsrael ekhonza kwakulesikhathi lapha bahlangana lokusuka izinkonzo ebusuku nasemini yikho kuzokuthinta ukuthi abakhonza ebusuku kungayisi ukuthi mina kukhonzwa kwakufitizela ukuthi ngasikhathi usenkonzweni ngoba kwazi uphansi wendumiso omele uyenze so kumele kube lokuhlonipha lokuzehlisa lokuzindla enhliziyweni uyabona kwaIsrael ke mina ngiyangithi ngabe uThixo wavuma ukuthi ngabe siphila impilo kwaIsrael kathesi uIsrael wakuqala ongaso wakomoya lo ngabe kunzima wayethi nxa besiya enkonzweni yethabanikeli leyana ukuthi ukuhlanjululwa umpriest engena ngale osalayo ngapha wayezindla edubeka ukuthi kambe inkonzo yenziwa phakathi ngiphakathi kwayo yini ukuze nxa ephuma umpriest uphuma lami sindawonye wayengabulawa inkazimulo kampriest kodwa osala eziphilela ezihlekela ezixoxela engekho enkonzweni wayebulawa inkazimulo so ngenye indlela ukukhonza kutshiwo lapha kuthiwa khona asibeni senhliziyo akube lenhliziyo ezothileyo okumele ukuthi nxa kuthiwa ngisisebenzise enkosi ngiyingceko ngingumKristu okusuka kuJesu Kristu kuzamele ngikhonze okuhambela lo Jesu akutshoyo ngoba ngithiwa ngiyingceko ngenxa kaKristu so umuntu othi ngumKristu ibalele kalivele esindebele lesitshoneni lesikhiweni loma kuluphi ulimi luvela kuJesu Kristu
So kasibuzeni yena ukuthi kukhonzwa njani. Nxa yena wakhonza lami kangikhonza ngaleyo ndlela ngizaba lesibusiso. All right. Nozi? Siyabonga. Sinanzelela ukuthi ngendlela okuvezwe ngayo ukuthi sizinceku. Okungangokuthi kakuvumi maforo ukuthi ngibuye lendlela zami zakondlovu nxa kubuye kukhonzeni. Ngoba sigobela inkosi eyiyo thina sizinceku yena eyinkosi. Bese sivezelwa futhi njalo ukuthi la nxa uNkulunkulu singamboni ngelihlo nxa sesikhonza mele sibe kwazi ukuthi sizinceku kube khona ukuba kwazi ukuthi inkosi ikhona lapha lendlela engizaziphatha ngayo izaveza ukuthi hayi la nxa engabonwa ngelihlo ukhona akuzangenza ukuthi ngingahlafuni ingame echechi uzangenza ukuthi nginganyenyisi. Etempelini simele sibe ngabakhonzi sizinceku. Yikuphi okunye sikwenzayo ukugcina kusenza kusivezela ukuthi siyalulazisa ukukhonzwa kukaJehova ngendlela amele akhonzwe ngayo? I-technology isisilimazile ngoba uzathola ukuthi umuntu uyabe senkonzweni, angithi mina uyabe setempelini ngoba singathi ube senkonzweni kungalahleka, uyabe setempelini elanda ukuzokhonza kodwa ubhizi ngapha uku-Facebook ukhuluma labangani bakhe, ubhizi wenza i-shopping ephakathi kwenkonzo. Ngezinye indlela sesiyilulazile inkonzo, sesibone ngani uThixo ulingana lathi, yikho azakhuluma ukuthi la kwenza lokhu ngazithulela selibone ngani siyalingana ngenxa yokuthi antakhumbula emuva ngalo Israeli abantwana even abantwana bamapriest bake benza okungalunganga enkonzweni. Lathi sesilokululaza ngoba uJehova sesimehlisile sabona ngani ulingana lathi, sesenze ezinye izinto nje esingazenziyo siphambi kwabazali bethu abenyama. Hey, indaba le enye lethwa lapha kuPetro waqala ngo2 verse 4 lo 5. Right. Uthi siza thina etsheni leli liphilayo elaliwa ngabakhi angithi phela elikhethiweyo nguJehova lathi singamatshe aphilayo esakha leli tempeli siluhlanga olukhethekileyo royal priesthood angithi phela kutshoni lapha mfundisi simele sibe ngabantu abanjani nxa kukhonzwa lapha? Kuhle ngoba sike sasifunda lesi sifundo ukuthi uJesu lilitshe elaliwayo ngabakhe. Right. AmaKristu athethe kuJesu kuKristu. Yeah, right. So lathi nxa sihamba ngendlela kaKristu kasamukeleki lula emhlabeni. Kuthiwa ke kumele sikwazi ukuthi lathi singamatshe okumele aye ukuthi khoxo isiKristu emhlabeni uJesu abesebonakala ngabantu. So singu-Israel wakomoya ababupriest obukhethiweyo okumele ukuthi impilo yethu ibe ngaKristu yokuphakamisa intando yakhe. So sinika umlando wokuthi singaphazamisi silulaze ubuKristu esibunikiweyo yingosi yesakhiwo sebandla esinguJesu Kristu. Hey. So njengabapriest nozikukhangelelweni kuyini okunye simele sikwenze nxa sikuyikuthi singabapriest ekukhanjisweni kwevangeli? Sinanzelela ukuthi nxa singabapriest kutsho ukuthi siveza isimilo sikaJesu phakathi kwabantu. Ungananzelela umpriest wayemele uJesu ukuthi labanye nxa bebone umpriest impawu eziningi ezikaJesu mele zivele khona lapho. Ungananzelela futhi okunye siyehlukile labanye, awufanani labanye bonke emlaleli kumbe mbukeli. Okungangokuthi nxa singabapriest kasikopi izinto zakomakhelwane sibilazo lapha. Hey, silandele kwangikhaya angithi vele. All right. Abapriest asifundeni ukuncengela uIsrael sincengele abanye angithi phela. Ke sikhangele ihubo lika 33. Ihubo lika 33 kule ndaba ethathekisayo la. Indaba yengoma ngwenyanya kwazo niyakuthanda ukuhlabelela lo. Ingoma entsha. Nxa sikhuluma ngengoma entsha, ingoma enjani ingoma entsha? Uzananzelela ukuthi ngithathe kulolu hlangothi aluba uThixo sengibe lenkambo ethile laye andisikhuluma ngezingoma amahubo ngiba lengoma engaziwa ngomunye umuntu. Right. Ngoba inkambo leyi ayisiyo yakho kodwa ngeyami. Ingoma yenkambo, ingoma engenza ngidumise uNkulunkulu ngalokho kumbe ngaleso sehlakalo angidlulise kiso, ngalokho kungihlenga angenzileyo, ngiba lokuhlabelela ngaphakathi kwami sengidumisa uJehova ngalokho abengenzele khona.
Sike sikhangela ivesi ngo-3 sikhona. Siyabonga uchazelwe indaba yona le ukuthi ingoma entsha ingoma enjani. Uthini u3? Mhlabeleleni ingoma entsha. Chayani kamnandi lihlokome ngentokozo. U43 40 verse 3. Wangipha ingoma entsha emlonyeni wami, ihubo lokudumisa kuNkulunkulu wethu. Abanengi bazabona besabe, babeke ithemba labo kuJehova. kungaba lu-96:1 lo-98:1 lo-144:9 lo-149:1 aseyikuyibala khathesi lawo. Kuyini umuca kumbe inkulumo ehambelanayo esiyitholayo kumavesi la Dube? Yikuba lengoma entsha enhliziyweni. Alright. Lokhu umlobo akutshoyo yikuthi ukuthintile umfoka ngwenya nxa inkambo sikhona empilweni loKristu awungeke uthule. Alright. Belo uthanda ndibisele emuva embalini ye Dark Ages. Amadoda lana ayebulawa lesiKristu sabo. Alright. Omunye kuthiwa wahlabele sitsha. Kwaze kwasale indebe ziloke zihlabela. Bona bekhala ukuthi uzaba ngumuntu ozakhala abale kathini ngenxa ukuthi wayele ingoma entsha yokuthi uKristu umhle kanganani lasemlilweni wayihuba ingoma. Yes. Nxa sesile ngoma entsha sikhuluma ngenkambo engiyihambile loKristu lapha ngisuse khona wangenyula wangiphakamisa wangivikela angisoze ngithule angiyihlabeli kuphela ngamabala ngiyihlabela ngezenzo kuyafakaza ngoJesu ukuyatshela umuntu ukuthi bathandekayo limbona nginje ngibabaza amandla enkosi khona kani ukukhuluma ngifakaza ngiphila ingoma entsha eyenkambo lami loKristu engifisa ukuthi balalele lababukeli akudingi ukuthi umlimi ukwenzelene empilweni yakho awungeke ukuswele mina ngiyamangala umuntu angathi akuboni ukuthi ukhona uyaphila omnye wafa ngeCovid ingoma entsha elihlabelele Hey manje. ukuthi uyakhonza omnye kakhonzi wena uzangu ayisobakini abakulethe enkonzweni nguJesu kumele ngimhlabele ingoma ukuthi wangisusa ekukhonzela amadlozi wangifake enkonzweni ingoma yokuhlabela imihla ngamalanga. Nozi ingoma leyo kuthiwa imeli bentsha. Right. Sasizwe ezinye izindala thina ake utsho inyenjani. Yeah, uzwani ngengoma entsha? Ngengoma entsha ngizwisisa ukuthi umusa kaNkulunkulu balaleli lababukeli mutsha insuku ngensuku. Ilanga ngelanga limumethe kade kungekho izolo. Ngaleso sizathu sihlala silezi izathu ezintsha ezidinga ukuthi sibonge njalo njalo lokho ukuthi uNkulunkulu abe senzele khona. Uthini mandlo? Utsho ukuthi la ka 1974 ama testimony la sike sabhake la. Ayisikutsho isitozane ukuthi kakube lengoma entsha uNkulunkulu lokho ephila lokho ezenza izinto. Uyabona abantu bayashwela ukukhuluma bakwenzelweyo. Ukhulumile ngeCovid khona lapha eduze. Khona lapha abantu bakho babhasile, ubhasile umuntu kunengi okwenzakala esimele sikubonyele uJehova. Okunye isiKristu siluhambo. Yeah. Nxa siluhambo awunyathele endaweni eyodwa. Ngaso sonke isikhathi uyabungahambi. So unyathele endaweni echiyeneyo. Ngakho ke ingoma kumele ukuthi itshintshe. Kube lengoma entsha ngaso sonke isikhathi. Angithi vele ake sizwe labo bendulo labo uYesaya ngo42. uYesaya ngo42 ivesi ngo10 usiya ku12. Verse 10. Hlabelelani uJehova ingoma entsha. Udumo lwakhe kusukela emkhawulweni yomhlaba lina eliya phansi olwadle lakho konke okukulo lina zihlenge labo bonke abahlala kini. Inkangala lamadolobho ayo kakuphakamise amazwi akho. Imizi uKedari ahlala kuyo kayijabule. Abantu basesela kabahlabele ngentokozo. Kabaklabalale besezinqongweni zezintaba. Right. Ingoma entsha. Khanyela usambulo. Nozi u59 sifuna ukuthi sizihlanganisa ngithi siphume lento ebambekayo la lo 14:3 ungaba la wona lama 59 5 verse linge lika 9. Yes. Bahlabelela ingoma entsha bathi wena ufanele ukuthatha umqulu lokuvula izimpawu zawo ngokuba wabulawa wathi ngegazi lakho wathengela uNkulunkulu abantu bezizwana zonke lezindimi labantu kanye lezizwe. Right. Sixoxeni la. Evula u14:3. Yes. 14 verse 3. Yeah. Bahlabela ingoma entsha phambi kwesihlalo sobukhosi laphambi kwezidalwa ezine eziphilayo kanye laphambi kwabadala
ngakho owayengayifundanga ingoma leyo ngaphandle kwabayizi 144,000 ababehlengwe emhlabeni. Hey, sasisezulwini kulokho kukhulunywa ingoma entsha. Yeah. Ngiyani lingoma Dube? U-Isaya ukhuluma ngenkamba ababelayo. Right. O-Israyeli banqoba. Yes. Kuthiwa engasizwa swela isizathu sokuthi ayihlabele ingoma ambonga uThixo ngoba wayefakwe esigabeni sokuba ngoqhakathekileyo. Yes. Ukuthi phakathi kwezo zonke umlimi akhethe uIsrael. Zazi izinenge belizizwe. Kunjani? Kodwa afaka ibizo lakhe phakathi kwemuli kaIsrael. Ahambe laye, amenyule, liyakwazi inkambo yakhe echaphulwandle. iJerikho idilika ethatha amazwe wonke ewatshintshe siba ngamazwe kaThixo sokuphila khona ingoma omele bayihlabele ngoba umlimi ubakhethile babanika istatus esitsha empilweni. Ukwathi into ukuthi ungacabanga ukuthi wena uyaphila omunye kakho. Omunye umntwana ufeyile okupasile. Ingoma elihlatshe lapha kusambulo sokuthiwa khona babona iwundlu lihlatshwa. uKristu sifa efela thina. Akuvumi ukuthula. So bale ngihlabela ukuthi sure azaye kufa efela mina ngiyidumise ngiyihuba ingoma. So inkambo ebekhona ebantu bazibanqobe laba ngabantu bokucina abaza kunqoba isilo behlukuluziwe kodwa babambelela uThixo wabanqobise ekugcineni ingoma zayihlabela kuphela kunjani balenkambo Ngwenye ngithande usambulo 14:3 laphana. Yes. Uya kuthinta umfundisi okukhulunywa ngo-144,000 iqembu lokucina uJesu zalithola liphila kuthiwa sebengale kwenhlupho sebesindiswe bazahlabela ingoma entsha ngoba ungabala usethu siyaphansi kuthiwa ngoba balilandela iwundlu lapho elalisiya khona ngezindlela inkambo yibo abantu abazedlula phakathi kwesikhathi sokuhlupheka iBhayibheli ethi asizange sibe khona selokhu kwaba lo muntu emhlabeni esidlula esedark ages imfundisi ingoma yokunqoba ingoma yenkambo ngoba kekho umuntu uyabedlule kunkambo leyo ngaphandle kwabo ngezinye indlela lathi ke asimdumiseni uJehova ungathi hayi mina eyami inkambo incinyana akula nkambo encinyana akula nkambo encinyana mandlo ikupho kunye sikuthola enye ingoma entsha esikulethelwa abadala lapha. Siyabonga nginanzelela ukuthi lokhu kukhonza kuyadlula ukunikela ama sacrifices kuba lobudlelwano obuphilayo loNkulunkulu. Singahlala siseduze kukaNkulunkulu kasisoze saswela izizathu ezintsha zokumkhonza lokumdumisa. Hey. Akuvumi ukuthi uhambe loNkulunkulu ungaboni lutho akuvumi. So sikhatshana. Sabe sikhatshana. Xa ungakhanyela mhlobo wami impilo yakho lezibusiso zenzelwayo kuyahlabeleka yini? Lilazo yini ingoma zikhona yini ingoma ezintsha iyabe zithini ngathini ingoma yakho wena ikhona yini yahlabeleka? Mina ngayithinta ngithi inkosi ingenzela izimanga zokuthi izinto bengizifise isikhathi eside ngicine sengilazo sengani kade vele kungekho amele kade vele kukhona engikutsho ukuthi uyabunanzela ukuthi lapho umlimo okunye befuna ukufundisa ukubekezela kunjani ukuthi esiKristwini ungafuna ukuthi ube umuntu omagundane khonapho asifundeni ukuthi uNkulunkulu lesikhathi sakhe. So ingoma yakuqala ngiyihlabelayo yikuthi impilo ngiyinikiwe ngilomntwana opasileyo khonoko ngakuthula kubabaze ebantwini ngoba ngiyambona ukuthi uXuthi uyaphila abayandihlonipha ngifaka emsebenzini wakhe kulabantu abanengi ule njongo. So ingoma balaleli ulayo ngilayo asihlabeleni ngokukhuluma ngokuhuba ngokuphila. Yes, angithi phela siyabonga iyahlabeleka angithi phela lasebantwini abatsha yahlabeleka noza ayahlabeleka singakayikhatshana maforo khona lokho ukuthi ngigqokile isibusiso esikhulu uNkulunkulu uyabesenzela umusa asinike lezi izinto ukuthi nxa usukhangele emuva uyabona ukuthi hayi into le kade ngamfanelanga leyo kodwa uNkulunkulu akunike la sometimes usalumangela ukuthi yonke le imali ngeyami ukuthi ngeyakho yonke. Amen. Ingoma entsha le. Alright, ake sikhangele ihubo lika 15 kanti vele abalelungelo lokuthi bamkhonze ngabanjani ukukhonza okubhadalayo ake ngikhangelele ihubo lika 15. uJehova ngubani? Jehova ngubani ongahlala endlini yakho engcwele na? Ngubani ongahlala entabeni yakho engcwele na? Ngulo okuhamba kwakhe kungelansolo njalo owenza okulungileyo
okhuluma iqiniso liphuma enhlizweni yakhe, ongachothoziyo ngolimi lwakhe, ongoneli umakhelwane wakhe futhi ongagconi umzalwane wakhe, oweyisa umuntu oxhwalileyo kodwa ohlonipha labo abesaba uJehova, ogcina isifungo sakhe loba kubuhlungu ukwenza njalo, oweboleka imali yakhe engadingi inzuzo njalo owalayo ukuthengwa ukuze kwetheswe umlandu kongelacala. Lo owenza lezi zinto kayi kuzanyazaniswa lanini. Sihlobo, ngubani ongahlala ethabanikeleni kaJehova? Athina amavesi sizwane la, abantu abangakhonza ngabanjani? Ngabantu abazimiseleyo ukuthi bathathe isimilo sikaKristu. Yeah. Ngoba anti ukukhonza sithela phana awusuku ungaphathanga lutho. Yeah. Right. Ngezinye indlela kuthi ukuthi ngingavuma ukuthi isimilo sikaKristu siphile kimi. Ngizaba indonsele emangalisayo kwabanye abangamaziyo bambone uKristu bengakaze bambone phila empilweni yami. Angithi vele simenyezelwa khakha nge24 u3-6. Yes, sibizelwe kukuphi mfundisi? Nxa ekhuluma ungwenya kimi kuyafika ukuthi nxa ngikhangela ukukhangelwe umuntu nokhonzayo ngokuhamba ngokuqonda, oyenza ukulunga, ngokukhuluma iqiniso, ngonganyeyiyo, ngobaleka isono, oyenza kuhle kumakhelwane. Ngenye indlela ngifikelwa ukubona ukuthi ngumuntu omi ephelele phambi kwenkosi. Right. Gayi kuphela ukuyahlabela eChurch. Gayi kuyaba ngumsindo nje. Ulobudlelwano. Right. Gayisikho kubuthana kwabanengi okumdonsayo. Ufuqwa ngulobisi ukuthi kuyokhonzwa. So ngumuntu ofuqwa yikulunga kukaKristu kwesiphambano abe sesiba njengoJobe ogwema okubi ethokoza inkosi. Right. Lapha ngezinye indlela mfundisi ukuthi ukuthi kakuvumi ukuthi thina sithi siyahamba ebukhoneni bukaNkulunkulu sigodlisono. Kunjani? Sibolekisa abantu sifuna iphindiwe. Kakuvumi. Akuvumi. Right. Khayeni 24:3-6 ukhuluma indaba efanayo yahambelana. Ngubani ongaqansa intaba kaJehova na? Right. Ngubani ongema endaweni yakhe engcwele na? Right. Ngulowo olezandla zakhe ezihlanzekileyo lenhliziyo emhlophe, ongaphakamiseli umphefumulo wakhe esithombeni loba afunge ngenkohliso. Sicine kubani? 6. Uza kwamukela isibusiso kuJehova lokukhululwa nguNkulunkulu umsindisi wakhe. Sinjalo isizukulwane salabo abamdingayo, abadinga ubuso bakho oNkulunkulu kaJakobe. Right. Singabali 101:1-3. Nansi indaba. Kanti kutshoni kuba ngcwele vele? Nxa sithi umuntu ungcwele ngonjani? Ngongadli lokho, ngogqoka ngalindlela. Umuntu ongcwele ngonjani? iBhayibheli lithi ku5:48 uMateyu, wobani ngcwele njengoyihlo osezulwini engcwele. Right. So kuba ngcwele ingoma yamasabatha mangifuza uJesu. Yikuphila impilo eyofuzo. Sengengezwa ukuthi alokho kufuza ukukhulu wakho lokho indaba kuyakhombisa sterek. Kanti why esiKristu ngisingafuza uJesu owabuyayo wendlala impilo, wafa wavuka wathi nasi indlela ka14:6 lapha uJohane hambani ngayo. So ukuthiwa ukuphelela yikuba lenhliziyo egcweleyo kuKristu. Inhliziyo lempila kahle engalinyazwanga yisono esilungisisiwe. So uthi okhangele ukuthi sisiye enkonzweni sibe ngabantu abaqale balungisa inhliziyo yaphakela uThixo kuqala, singakakhulumi ngokuthi ngumKristu kakube nguJesu ophakathi kwenhliziyo uKristu esivele emntwini. Nansi indaba yokuthi ukukhonza okupheleleyo masifuze uJesu ngeke sakwenza ngamandla ethu. Kulama extremes amabili. Uhlupho lwabaFarisi ufuna ukuthi uzenzele uthi wena ufuna kuba ngcwele, asidli lokho, asigqoki lokho, uzenzela ngamandla akho. Ukufuza uJesu yikuya kuJesu anti kwesikuvumelana ebese sitshele simele sikwenze. Angithi vele sithobele intando yakhe. Yibo laba abazenelisa ukuma lokuyiqansa leyo ndaba anti kunjalo. Yes. Kuyini singakwenza mandlo lapha ukuthi senelisa ukuxwaya konke lokho okubi ukuze kungasixoxi khatshana loNkulunkulu
kuyini okuyizinto esingakwenza okupractical ngweya okungasenza sibalekele lokho kunye kwakhona sikubalile lapha. Yes. Sinanzelela ukuthi okunye kuthole impilo engasolekiyo engelasici yona iyakhelwa ekunanzeleleni umusa kaNkuluNkulu lobungcwele bakhe. Alright. So singakuhlala sikunanzelela khona lokho kuzasenza ukuthi sifise ukuhlala ebukhoneni bukaNkuluNkulu. Okunye futhi maforo omama labo baba nxa bengaya kuJesu bangaba yilokho uJesu afuna ukuthi babe yikhokhona. Uyafuna ukuthi asincedise sibe yilokho akhangelela ukuthi sibe yikhokhona empilweni. So ngokukhuleka sicela uNkulunkulu uyasincedisa. Yes, utholeni nda. Ukwathinta abafarisi bebe okwabo bengokuzibazela ukulunga. Kunjani? Ngoba iBhayibheli sithi ukulunga kwethu vele kufana lengubo edabukileyo. Ngezindlela ngingananzelela ukuthi mina ngimfitshane. Kanganelisa ukuzenzela izinto bese ngithemba uJehova. uJehova bese ngimvumela futhi ukuthi enze lokho akubona kufanele empilweni yami ukuthi fanele yakhe. Uhlupho ukuthi wesisikhathi kulezinto siyabe sibambelele kizo ngithi uNkulunkulu mangifuza uJesu kodwa kulokunye engafuni ukuthi ngimfuze ngakho kudinga ukuthi sivume sizehlise uJesu besesenza lokho ngoba nguthiwa nguyoqalisile lolu hambo kumbe lo umsebenzi uzawuqedisa empilweni zethu. Hey, ngithemba siyayizwa indaba lezi hlobo esithandekayo. Indaba yokukhonza ayiso theory practically kuyenziwa kuba lobudlelwano simukuhlebo kukhulume singakubonanga utshontsha ake sikhonze sithobele intando kaJehova sifisele abanye okuhle kodwa okuqhathekileyo ukuthi sifuze uJehova. Kanti ngiyakubuza khona nxa abantu bethu bayakhonza kodwa ilizwi likaThixo lilo liyenza inkonzo ibe khona siliphikise siyabe sikhonza ukukhonza yeah. Ngoba phela indaba lapha lilizwi ukuthi wayekhona ilizwi ekuqaleni. Yes. Waba inyama wafela abantu nguJesu ofana naye. So iBhayibheli nxa ngilikhangele nguJesu ngamabala. So ngingambiza ngendebe zami sengisala umthetho wakhe ngisala ilizwi lakhe ukukhonza kwami akwenelanga. Singadlulwa ngabantu bamadlozi. Uyakhuba phansi ngesisu ngoba kuthe ngelenyoka idlozi leli. Right. Elesuthu yakhuba phansi umKristu uyalukwenza uThixo athekwenze amlimi kasisize bathandekayo sike sikhonze ngomoya la ngeqiniso. Yey indaba yomoya la ngeqiniso mana zayivakatshela yena lindaba ayokhangela ihubo lika 96 sike salithinta siveza isifundo sethu la u96 uvesi ngo1-2 ke sikhangela ukuthi kuyini okuthintwayo ngokukhonza sike sikhangela u1-2 first. Hlabelelani kuJehova ingoma entsha. Hlabelelani kuJehova mhlaba wonke. Hlabelelani kuJehova dumisani igama lakhe. Memezelani insindiso yakhe izinsuku ngezinsuku. Kuthintwane la. Okunye okugoqela ukukhonza kuyini okuqanjwayo lapha? Laphana siqanjelwa indaba yokuhlabelela. Ukuhlabelela kuyingxenye yokukhonza. So abantu nxa bebuye echurch dube ngwenya bafike bengahlabela andona yakuhlabelisa ando kubabona abantu yahlabeliswa abantu bathule bakukhangele bayakhonza yini ivesi ithini umuntu ekukhangele ivesi ithi ukuze kuphelele anti ukuhlabelela kuyindlela yokuphakamisa inhliziyo zethu sizisa kuJehova kuyindlela yokumbonga futhi ngoba kulamahubo okubonga kulamahubo okucela kulamahubo okukhala right so ayimthandazo so ngezindlela ngiyabe ngingawuphelelisanga ukukhonza kwami uma ngizafika ngithi hayi mina kufana nokuthi umuntu uthi hayi mina echurch ngiyazihlalela mina ngiyazithulela mina hayi singathuli asihlabelele nini simdumise ngoba ukuhlabelela batsho futhi ukuthi lo kuleyo kuyamduduza right kuvela ukuya enkonzweni uDavid uthena ngathokoza bese asihamba endlini yenkosi ukuya enkonzweni kulethe intokozo nxa sengifika ngithula ngabona kulohlupho engalizwisi ukuthi angisagcwalisi engikulandileyo right unxa ufike endaweni ukuthi akuyenziwa okwenziwayo kumele ube ingxenye yakho so sinikwa lapha insilele ukuthi ukuya enkonzweni kakwethula imithwalo yami kakungishiye sengithokoza kuKristu ngibiyele ngikhase ngilekhase linye lempilo ngoba ngivela nikezwa impilo entsha ngoKristu Jesu. Amahubo asilethela okuthile ukuthi kasebuyeni sibe lokuhlabelela khonza kwethu akuphelelanga sidumise igama lakhe angithi phela khangela uverse 3 lo 4
Bikelani izizwe ngobukhosi bakhe, izenzo zakhe ezimangalisayo phakathi kwabantu bonke. Ngokuba umkhulu uJehova ufanele ngokuphindiweyo ukudunyiswa, kumele esatshwe ngaphezulu kwabonkulunkulu bonke. Khangela lo verse 8. Verse 8. Mupheni uJehova ubukhosi obufanele ibizo lakhe. Lethani umnikelo lize emagumeni akhe. Okwakuthinta lokhu Dube ngifuna sikufithizele. Ezinye izigaba ezithintiweyo lapha kuverse ngo3 lo4 la kuverse ngo8 iziphi ezokukhonza. Umuntu nxa eselo Kristu ehlabelela kuthiwa uzamemezela indaba ezinhle ebantwini. Ikuyafakaza witnessing, right? Ikuchumayela. Ngenxa ukuthi uwenzelwe okuhle nguThixo wazi wakuveza ngehubo. Kukhulumele ebantwini ufakaze uJesu wakho. Ngani insurance uyamthengisa ukuthi umuhle kanganani uJesu. Ukuze abantu bambone ngoba uyakuphila uphinde ukukhuluma. Bese uthi kona phela nxa wenza ulutho ngoNkulunkulu kathi unganikeza ulutho umuntu abuyazo kunika ulutho. Anti uyabonga. Kunjalo. Ngiyambona esintwini umuntu anganika impuphu esebise lingcebethu uyafaka la eqakuxa nxa engalalutho. Ukuthi hayi ngishele kodwa lami ngithi ngikuniki. Uthi kusinikile impilo lesiphilayo. Wasinika impilo naphakade ngoKristu. Kasibisele kochumi lemnikelo kuye isibongo sokuthi siyabonga osenzele khona. Khathi manje ngikhoza abana ngizafika ngihlabele. Ngibe sensithi ngiyachumayela. Ngiyehluleka ukunikela liyahamba lithi ivangeli. Omunye athi ngiyanikela ngiyahlabela kodwa kangifakazi. Kathi nginceke ubani engekho emsebenzini uthi kusemsebenzini. Hey madoda. Kumele kube le balance. Yikho sikulethayo kuphelele. Yikupho kunye sikulethelwayo ukukhonza kuyini Mandlo? Okunye sikutholayo ngokukhonza. Sinanzelela ukuthi indaba yokukhonza le imumethe izinto eziningi mafolo laphana. Sinanzelela ukuthi nxa sikhonza ufanele kube angazuthi ngakufaka kanjani kube kuyipackage ngokugcwala kwakho kuphelele okungangokuthi kukhona uNkulunkulu asenzele khona vele okuza senza ukuthi singafoswa ngithola ukuthi lapho kukhonza lokho kusukela enhlizweni sikuveze futhi ngeke uthi uyakhonza ungatshengisi. Hey. Utshengisa ngezinto lezi esizithintileyo ukuthi ukuhamba uphethe something uthi ukuthi uyakhonza awungeke uphonga ukuthi uyakhonza kungaveli. So kusukela phakathi. Yes. Bese sikuveza. Ungasukela phakathi singilesipho sami sengisiletha laphana angithi be kukhona okutholayo. Okunye ngithola ukuthi bathi ukukhonza kuyindlela kumbe kuhlanganisela lokukhumbula okuhle uJehova ngenzele khona. Right, ngase sengikukhumbule bese ngicelebrate kumbe ngimdumise ngezimangaliso futhi azenze lamhlanje ngoba anti uthi uNkulunkulu izolo lamhla la kusasa akaqini ekwenzeni okuhle izolo nxa ngikhumbula kwayizolo sokuphinda ukuhlangabezwa ngangenzela khona lamhlanje bese kungipha ingoma enhle entsha yokudumisa. Siyabonga. Yazi indaba elethwa abazalwane lapha asondaba encane. Lo esimkhonzayo ungumdali. Uyinkosi. Ungumahluli ngokufanayo angithi phela. Nxa sekuthola lokhu kuthola kuhubo lika 96 verse 5 lo 10 lo 13 lapha. Sifuna sike sikuqathanise la nxa ukhangele usambulo ngo14 iverse ngo6 kusiya ku12 indaba esijwayele indaba engilosi ezinjani ezintathu. Kuyini esikubonayo kuhambelana kusambulo ngo14 kuyini esikutholayo lapha namandlo okuhambelana lo bukhosi lokwahlulela ngwenya la ngokudala kukaJehova. Sinanzelela ukuthi laphana nxa siqathanisa lo sambulo ngo14 laphana indaba yengilosi ezintathu. Sinanzelela ukuthi leli vangeli lalihamba lechunyayezwa emhlabeni wonke. Alright. Bese sinanzelela ukuthi ngoba ngani ihola lokwahlulela lenjani lifikile. Simkhonza ngoba ngani wadala izulu lomhlaba sithola kuvezwa uNkulunkulu njengomdali okuveziweyo futhi lapha. Simkhonza ngoba wadala izulu lomhlaba imithombo yamanzi konke. Kunjalo. Futhi lakho ihola lani lokwahlulela lifikile kokumenza ukuthi simkhonze. Nxa sisehla layo sisiyaphosa emaphethelweni laphana ukuthi nxa ilimukisa abantu ngokwamukela uphawu lwesilo ibe sisithi labo abahlanganyelayo kulokhu labo baza
ngena ekuhlukuluzweni lapha ngesolufa echisa ukuveza ukuthi uNkulunkulu uyabusa uyinkosi. Uyinkosi njalo. Siyabonga ukusilethela indaba ezimnandi. Sokumahubo ku-Old Testament la kuSambulo indaba efana nayo. Kakhonzwe uJehova. Okunye nguthola ukuthi uSambulo lo mahubo ukhupha umuco othi mesabeni uThixo. Right. Ukumesaba okukhulunywa yikumhlonipha. Ukumfaka esigabeni sakhe mina njengesidalwa esidalwe ngiyesendaweni yami. Ngingathathi indawo kaNkulunkulu ngizenza uThixo. So ngendle umuntu oyesaba uThixo uyakwazi ukuthi okwetshumi kungcwele. Right. Oyesaba uThixo ihola elingcwele lesabatha uyaligcina ngoba ngumnikazi walo othe ligcinwe. Umthetho kaNkulunkulu uyaqhakathekisa. Umuntu oyesaba uNkulunkulu uhamba ngendima kaThixo kaphumi. So unxuso lukhona. Sonke asimesabeni uNkulunkulu. Simkhonze hathi ngendebe kodwa ngempilo esinikwe lizwi likaThixo. Right. Njalo ngumdali asiso sidalwa. Hayi. Thina ke njengezidalwa kuyingozi ke ukuthi sithathe indawo kaNkulunkulu senze kumbe sithi senza lokho uJehova kuphela uyanelisa ukuthi akwenze. So ke asimbekene endaweni yakhe nje umfundisi sitsho thina njengezidalwa bese sizehlisa with reverence simhloniphe simdumise. Akhonzwe angithi be singakhonza izidalwa. Kulezikhathi yini lapho uJehova angathokozi ngemihlatshelo yethu? Isikhangele ihubo lika 40 uvesi ngo6 usiya ku8. Verse 6. Kawufisanga imhlatshelo lemnikelo kodwa izindlebe zami ziklekile, imnikelo yokuchiswa lemnikelo yesono kawuzange uyidinge. Khanyela u51 ivesi ngo16 usiya ku19. Ungakhanyela u50 uvesi ngo723 u223 uyabe khuluma uJehova uthi umhlaba ugcwala kungokwakhe angithi phela betsho njalo uthi yena inkomo zonke ngezakhe nqadi lambili bengayikucela wena Right. ubeyahlaba azidle. So imnikelo leyi asikhanyele u51 verse 16 to 19. Verse 16. Kawuthokoziswa imhlatshelo ngoba bengizawuletha kawuthakazeleli lemnikelo yokuchiswa. Imhlatshelo kaNkulunkulu iyinhliziyo edabukileyo. Inhliziyo edabukileyo ezisolayo. Hawu uNkulunkulu kawuyikuyilahla. Uma kuyintando yakho phumelelisa iZiyoni, yakha imiduli yeJerusalem. Lapho ke kuza kuba lemhlatshelo elungileyo, imnikelo yokuchiswa egcweleyo elungileyo. Lapho ke izinkunzi zizanikelwa ealtarini lakho. Ngiyazi Dube uyayithanda lenxa sisuku stewardship lapha indaba zelo ezomnikelo lezi. Walani lapha kwini akuqondisayo uJehova lapha? Ivesi iyacaca ukuthi indaba yomhlatshelo oqondileyo yinhliziyo edabukileyo. Kunjani? Ngoba ngiyawuthwala umnikelo ngenzela ukuthi ngazi ukuthi hayi imali ingena sitshitshe nguzibani. Kodwa impilo yami isala ukuba senkonzweni engikwenzayo. So uNkulunkulu wayekhuza uIsrael la uthi lengafuna ukunithabisa ngembuzi zenu lenkomo lenkunzi zenu kodwa liphambukile kimi. Uthi angithokoziswa zinkunzi ozinikeleyo inani lazo. Ngithokozwa inhliziyo yakho ephukileyo yeza kimi yathanjiswa ilizwi lami. So lapho inkosi ikhuza ukuba ngumuntu osekulungene ngokukhuluma kodwa ngezenzo ngingekho. Inhliziyo edingwa nguThixo ukuthi kayiphelele. Yikho uJeremiya ethi iyakhohlisa kulento zonke izinto ngoba iyenza ngani umuntu uyakhonza engakhonzi. Right. Ukungezelela khona lapho ungakhangela inhliziyo edabukileyo balaleli nababukeli. Siyabe siqathanisa lokhu uNkulunkulu akhangelela ukuthi sibe yikho khona la lokhu esiyikho khona. Bese sinanzelela ukusilela kwethu. Ungananzelela ukusilela kwakho indlela ohamba ngayo kuNkulunkulu kayifani. Right. Hey mathu. Ngwenya ngithande lapha uthi aluba ukuhlangana kumbe okwangaphandle umuntu wangaphandle lokungaphakathi kuhlangana. Right. Ukuba lokukhonza okupheleleyo ngoba anti ukukhonza kusuka enhlizweni kungasondleni bese kuvezwa izenzo ngaphandle ukuthi ngikhonza abantu ukuthi ngithokoza njani ngezindlela aluba uThixo singamkhonza yikho kuthiwa simkhonze ngomoya la ngeqiniso uhlupho lethu ukuthi simkhonza ngaphandle sifuna ukuthi sibonwe
ngezenzo ukuthi awuyakhonza ukukhonza kakusuke ngaphakathi kuzaveza ke izithelo ezinhle ngaphandle ezizabonwa ngabantu abangamazi uJehova bamfise uJehova wethu. uJesu nje usithindile uyayitsho indaba yona leyo kuJohane ngo4 ivesi ngo23 usiya ku24 ithini verse 23. yes Kodwa siyeza isikhathi yebo manje sesifikile lapho abakhonzi beqiniso bezamkhonza ubaba ngomoya langeqiniso ngoba yibo abakhonzi abanjalo ubaba abadingayo. uNkulunkulu ungumoya, labo abamkhonzayo bamele bamkhonze ngomoya langeqiniso. iminikelo yodwa ayenelanga anti sitsho njalo yes kuyini okukhulunywa ivesi la ukhuzani uJesu wayisixwayisana isikakhulu kusizukulwane sakhathesi. Ngiqala ngokulonda imbali ukhuluma labaFarisi la. Right. AbaFarisi laba uyabakhuza ukuthi libe lisenza imikhuba yakwaIsrayeli iyayiqondile eyokunikela but uhlupho leni liyala umnikelo yiwo impilo yimi la. Ngoba lingananzelela amaJuda uJesu bambethela besiya esidleni ngapha bechebethela uJesu Kristu beqhubeka becanga ukuthi bazafica imvulo kanti imvulo yayisibalekile ukuthi mina kusavumi usekhona onguye okumele akhulule uIsrael. So akukhuza ukuthi hayi lingathathi imkhuba ibe yiyo egcina isiyimkhuba ligcine emkhubeni lingadlule kumkhuba libone lo onguye omelo yimkhuba. So kumele ngasi siye enkonzweni sikwazi kasilande kuphela kuyabingelelana lokuyagwejisa silanda ukuthi singahlangana simbone uKristu phakathi kwethu asinike impilo esibusiso. So indaba inhliziyo elokuphenduka elokukholwa elokudabuka ngesono. Siyabonga. Mina mbona maforo sisengozini lapha yokuactis Kristu. Ngoba ukufunakalayo siyakwazi ukuthi nxa ukhonza kumele uhlabele, nxa ukhonza kumele unikele, nxa ukhonza kumele uhambise ilizwi. Khona lokho sesingakwanisa ukuthi sikwenze kodwa ukukhonza kwethu kungayamkeli ngenxa yokuthi sigodle isono kasifuni ukuchiya into esehlukanisa loNkulunkulu. So umlimo asisize balaleli lababukeli ukuthi akwenelanga ukuthi sinikele. Kudingakala lezi inhliziyo zethu sizihambise uNkulunkulu asincedise. Kweni siyabona kule ndaba ikakhulu ibandla lensali sisengozini sambulelwe amaqiniso amaningi angithi phela ngozi bani esikiyo singayigwema njani ukuthi ngamaqiniso onke nala singangeni engozini yokucina sesiphongwenza ama rituals sokuphonga ukukhonzwa kunikelwa ngama rights nje kuphela sesengozini yokungakhonzi uNkulunkulu ngomoya la ngeqiniso. Ingozi ekhona ukuthi asuke samukeleke kuNkulunkulu. uNkulunkulu uamukela abakhonza ngomoya la ngeqiniso. Ukuba seqinisweni kwethu ke kusenza futhi sibe lomlando omkhulu ngoba uthi kulo kunengi engimphe khona ngizafuna okunengi. So ke thina ke aluba singahlala sekela ukuthi sisenze lokho umlimo asifumbathi sekhona ubana sikwenze silecala lokulahlwa ngoba ukuba seqinisweni kwethu kakusisindisi sisindiswa ukuphila iqiniso. AbaFarisi babelala iqiniso besenza konke kodwa bengaliphila ngithi phela. Mfundisi Dube ake ungithintele indaba yokuphenduka ngoba sesizwile konke lokuthi simele sikwenze kumele kube lokuphenduka angithi phela. Ukuphenduka ukuqotho yilokhwana yini okwakusenziwa ngabo Judas labo ikuphi ukuphenduka okuqotho umuntu kumele enzeni ukuthi uphendukile axhumane lezo. Ngebala lesintu kuyezwakala ukuthi kuphenduka. Nxa kade ngisiyale ngikhangelele ngiyachibilika ngibuyele emuva. Kunjani? So ngasikhuluma ngokuphenduka ngisuka empilweni yomhlaba. Senginikezwe impilo nguKristu. Ngichiya konke kade ngikwenza ngiqalise lokho okutsha kuKristu. Yikho lapha ku 5:17 Korinto waqala uthena osekuKristu usesidalwa esitsha. Okudala kuyadlula okutsha kuyavela. So kuphenduka ikuchiya impilo endala eyobubi eyokuhlala uphakathi kwesono. Udabuka inhliziyo yakho ubususiya kuKristu ngokukhala uqalisa impilo enje kungayisimi kungayiswe unguKristu ongipherekezelayo kulelo hambo olutsha ngoba nguyolazi. So kuphenduka yikulahla impilo emhlabeni endala ngiqalisa impilo entsha ngoKristu Jesu enthukamela.
Sifunde okuningi namhlanje sihlobo esithandekayo. Asambeni siyeguquka siphenduke. Angithi phela ungabala ubhuku Steps to Christ page ngu22 kusiya ku23 kulesahluko serepentance. Asambeni siyebala uzwisise ukuthi indaba yokuphenduka ichoni kuyini esimele sekwenze. Ungenzi okukaIso wathi sephenduka ekhala esefuna ubuzibulo bakhe kodwa ethengisile. OkukaJudas wathi ngithengisa igazi elingela cala asikho kuphenduka okupheleleyo. Mandlo amazwi akho okucina sigoqa la. Siyabonga balaleli lababukeli ngalokhu uNkulunkulu asenzele khona ngasimkhonzenini mihla ngemihla usinika izinto ezintsha ezidinga ukuthi simkhonze. Kunenga asenzele khona ngaleso sizathu kasimkhonzeni. Amazwi akho okucina. Asizameni ukuthi sinanzelele uJesu ukhona lapha akhuluma khona ukuthi abantu beza kimi ngemilomo kuphela kodwa bengiphika. Asimkhonzeni uJehova ngokweqiniso, asimkhonzeni uJehova ngendlela eqondileyo ezatshengisa ukuthi siyamhlonipha njengobaba wethu njalo siyananzelela asenzele khona, simbonge ngakho konke asenzele khona. Mfundisi Dube. Siyabonga balaleli lababukeli ukuthi inkosi isikhuthazile lokho isikhuthaza ukuthi siye endlini yakhe siyemkhonza. Simkhonze futhi la kuyona lindlu engumzimba waThixo. Lanxa uNkulunkulu engakabonakala mathupha esendlini echeche sikhonza kuyo kodwa ubukhona bakhe lesibuso sakhe siphakathi kwethu. Asimhlonipheni simamukele siza kubusiswa. Indaba besingayo ukukhonza okungapheliyo sihlobo esithandekayo. Kuzigaba zonke asihlaleni emthandazweni simkhonze simnikele siphatheke emsebenzini wenkosi. Kukho konke udumo lobukhosi kakuye kuJehova. Sihlobo zami asihlanganeni kuviki elizayo sigoqa isifundo sethu sayena leyikhota lapho esiyabe sikhuluma ngokulinda enkosini. Inkosi elomusa kayilenzele kahle. Nxa kukhona imibuzo asikhululekeni sifakeni imibuzo ngaba ku YouTube khonapho siyabuza sincedisane nxa kukhona esingakuzwisisiyo singakuqedisisiyo. Umlimo lomusa kabe lathi leli thuba sakucela ubaba uNgwenya asivalele ngomthandazo. Asikhuleke nini baba ingcwele okhona ngikhaya ezulwini, siyabonga ngesifundo esihle osilethe kithi kuyona le usuku lamhlanje. Ngicela ukubana sengathi ungaletha inguquko edingakala ezimpilweni zethu ngoba inhloso lenjongo yethu ukuthi ekupheleni kwalona lolu hambo sibe ngabaza kusindiswa. Sincediseke kunye labalaleli ngoJesu inkosi yethu. Amen. Amen.